Ko te whakamahana korokoro, te whakamahana i te tinana, te mahi mo te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi. Kia rite ai te kapa nei, mō tā rātou whakaharatau whanotū. Kei te rere pai ngā mahi, he nui tonu ngā mahi iti hei whakatika mā tātou engari. Hara i te me he nui ngā raru i roto i te bracket i tēnei wā, ko te maumahara noa ki ngā āhuatanga, ki ngā nekehanga i te wātika, koia. E hara i te mea he tau hou a te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi ki ngā mahi haka. He oi, he kaupapa nui tā rātou te kawe mai nei ki mua i te mura o te ahi. He whakaeke, e tuku nei i ngā hupe, i ngā roimata, ki apara tinia me ngā mahi porohea kua tau ki runga i a rātou, kua kite a whānuitia, ngā mahi pēnei i te kōhuru tangata, kōhuru pēpi, no reira, he hiahia no mātou te kawe i tēnei kaupapa ki ngā whakatautai ā-motu. E ai ki ngā kai whakahaere o te rōpū nei, ko whanake ake te taumata o ngā mahi haka ki roto o Waitaha. Ko tino ki te hiakai i ēnei kai haka. Me te miharo hoki, ko tino piki anō te taumata ki roto i ēnei rangatahi. Hara i te mea, tino kaha mātau i ngā tau o mua. Koia he hot dog groups Ngā Kapa Waitaha, koira te pōhehe o rātou no te ika. Ka whakāturia i te mana o te rohe nei i te ao haka, i te ao o rehia o tāne rore. Ko te kūwata o te kapa nei, kia whakataetai, kia whakatairanga anō hoki i tā rātou mahi ki te maria. Kia kawe i a mātou kōrero ki te motu wāhoki ki te ao. Kia whakataetai. E hara i te mea ka tai atu mātou ki te ngahau atu. Ko te ngahau te tei whaenga matua, engari me tika kia whakarangatira tira i ēnei rangatahi. Ko te whaenga o te kapa i tēnei wā kia eke ki te rua te kau o runga. He mana ko te kaurei kore ai me pukumahi tatau, he oti anō, he mana ko e tae ana. Ka tū te kapa nei hei te rangi tuarua o te whakataetai, hei te tekau miniti pahi te tahi karaka i te ahiahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.